ensemo ya Miruka hewodi ya Nyamaie bunge ya West Mugirange county ya Nyamira niko bono besokire na gukwandra igoro ye pare kurwa ensemo iyo na kugenda wikensemo ya Gitari weterase ya bisyo mujumbe bwa ensemo iyo niko bona bamenya bagoteba epare iyo niko egweteka kerekorenganwa necingaki cyakuru magega abwase bono baburire umunyakonda nyariko bagako yementa umucanga na bwigomorom inde ikikunyara koba kegweteka senchirengia bono amaje bunago jabuna jaja iga maja go jamange kurugura na bakonyanga na bakoptole pare yega nan kwanyora para ya butokire bono kwanya ya sarikire na mbende igere nyerere mbaliko mbaye igoreti onyono gobwa na bayarenge buya epare ye irorwe egere erosikwe standard iri kwa epare kwanda korosikwa aiga West Mugirango twabere tukongainwa matuka mange sana igoro ye pare ngango bekwirira mungo be lakini bone pare stiri ge twato muchando monge ekyara tebwate turene chinchiyo na boigo ge kole mwenyerere etali standard boigo igona le gutaka kuburia omuchumbo ito elinde ko bago chibaumira ne president elinda amu request ye pare ngaganye biro bono tukale gochandikana ndene go tutumia na tutumika se biashara. First of all tunashukuru mjumbe kwa kutengeza barabara kwa maana hali yenye iko saizi na vile ilikuwa zamani haikuwa vizuri. Saizi angalau inapitika and asu ukiangalia is a very busy road, inatumika na wakaaji wengi na the time ya soko watu wanatumia ni wengi. Wangepanua barabara ndio wametusaidia kuweka karabati ya kupitisha maji, lakini wangepanua barabara hakika ingekuwa vizuri. Epare yaro mujumbe natokonya yekogera manjare go mbura yare gotwa ya kuchigari cyakwa kuikera baka ekerogie Jumatano gari njiri gwita asengenjo ya manja ijire chipara akiroseti lakini bona asengenjo ya ikire nyasawo mororeire otoroira mabera batutanda seire para nande tugusaba nyasaye amokonya nanda tubikirira erinde para yaite tware biashara na intu twakore biashara twaterekana na matoke para bantu bakwenda Nyamusia bantu bakwenda Miruka erinde batubuguria bakwenda chisafari gona itobwata tusabe nyasaye tokonya erinde nanda tuinyure abantu bagocha Miruka atoroserie para kwenda Nyamusia tubikirira. Nikiangalia hii barabara so far kutoka hapo nyuma ilikuanga na tatishi. Wagonjwa watu walikufa kwenda hapa ndani sana. Unapata mgonjwa amegonjeka, hakuna gari inaweza, hakuna pikipiki inaweza enda hadi huko mwisho. Lakini sasa hivi imelimwa, naona karabati zimewekwa. Although hata kama zimewekwa, kuna hii mawe kwa side na hii barabara mitaro haijatengenezwa vizuri.